Right. Gauni la chari jugumila. I'm gonna the premiere for real. You my easy Peter Netana Kade. Do tangira. Drag me to hell. Na kubgara wanya filming a wrong turn. Jangwa nightmare on Elm Street. Uda chikwa ingi. Scarecrow easy. Je suis désolé utajira ngondi mililo. Atutajira ngondi mililo. Your sexy body yatunyembura control. Atitai yawe yansajije. Sinazuba mbere mi amor. Nagona burubwenje. Don't you worry no man changes abinore. Atinu mama hirwe nzabintore. Cyangwa semu. Skia. Karimba nisanyima. Dutanya drag me to hell. Hatajiru chikwa. Ira chari giti business group. The premiere for real. Skia. Right. Ichi nawe gusa. Right. Jugumila. Hey. I'll check the premiere for real once again. Bugu Jumba Sankara. Ubuga tirijajwe n'ubore mitima y'abenshi yagarutse. Skakade. Umunangira gusara nkatura akwepa bugesera shushu aushaka kutujya hose kandi nayo mashafu dimunda kubona nkahita njugumira bebe sukukubeshya dusangiye urukundo ntabwo nagucura believe me without you kwanu samina mina yeah samina mina yeah samina mina If you shaka nibyo ntanga. Skia. I said drag me to hell. Wanna let you know. Hey. Right. Burukango banya ndajugumira. Right. Ndakubwiye ati Brown yajaje. Amafaranga babyinnye mutariye uyu mutipa ari muri Espagne. Igihe rero agiye gutembera i Madrid. Araje abakoremo akazi. Titi Brown yajaje tu. Katujye kucyatuzinduye. Yambwiye ko amaze imyaka bire mu butembere dlyn nanjye simbizi. None se niba yaragiye mu butembere akaba yarasize madamu n'abana ambizire. Icyo nzi cyo ayo mwariye yarabaye ariko to a universal picture error. Bona bateguye git business group nibyo utabona nibyahishwe. Samano isura yanjye. Ghost House Pictures abona abandi bateguye. Sabo gusa. A Universal Pictures hamwe na Ghost House Pictures. Presente git business group presente Samano Mudomo Production. Hey, nunzwe n'umunwa bro. Dutangira muri Pasadena muri California 1969. Cyo rabazaga hari umunsi umwe. Tenga cuidado. Gira vuba madagira vuba. Baravuga Espanyole. Madame Sandiana. Hari umudamu baje kureba. Madame Sandiana. Ndakunyuza fasha umwana wanje. Rangije. Que escucha voces. Ati umwana njoro ryashize rema rumva amajwi. Banza ari biri kumutera. Bwira umudamu. Ati nimo numva amajwi yacu. Amajwi iki? Fuerte. Ati no uko nyumva reka genda rushaho gusakuza. ¿Qué hizo? Aya umwana yakoze iki? Mudamu arabaza. Nada. Dígamelo. Nacho, bumbwira umwana yakoze iki? Se robó un collar de plata de una carreta Yindaga kuva kifeza. gitana. Muri bwa bwoko bw'abagipsi wagon.
Pero aho twagerageje gusubasubiza umudari wabo bawanze umukufi ari yibye Janet yibye ngakanuza kifeza ka silver bakuyaga kufi atava misazi Tráigala dentro. mumuzane mu nzu bya bintu bwana bugenda ngo yibye akantu ngo kwa hantu utori ibintu umwana arimo arabona tayare mwana yibye akakufa kabandi arimo arabona ibintu bidahari nakana gatoya Santo Padre, mwana mudamu atangirana n'amabwiriza a este niño enfermo. tayare Imana nyagasani Yosefu yikoreye Bikira Mariya bakirimo barasenga tayare uruki rwa mbere nase umwana bidayimoni bitangiye kuhagubita kana karatangira kana ari cyagateruye mwana banzi mbavukuri yewe mwana wanje mwana wanje ndaje ngurabe umwana kiraho wa mwana juwari icunge kumbe aho yikubise hasi atangira kuriduka wagira ngo uwo bari bazanye naye n'umupfumu ava ikiganza kikurura kana n'amarembo y'ikuzimu nakubwiye bahise drag me to hell akana ko gasakuza akana karajugumira karadidira kajugumira kinjira mu kuzimu tayare harasubirana narababwiye ukibona filime ya Sankara ujye uvuga ati filime byanga byakunda harimo inyigisho bana bato mugenda mwiba ibintu by'abantu mutazi mujye mwitonda abwira kana ati we will meet again tuzongera duhure bahise drag me to hell nibwatinze abatego bari nyinshi cyane nakubwiye bya bini Alison Loman n'umucikwe bya bindi ubwana bugenda bukorakora bukibye ibintu by'abantu twagiye gukinira mu kizu gishaje nsangayo ndatora najyana nakubwiye mujye mwitondera ibintu mufata Dere Prao David Poema bona abakinnyi bena Adriana Brown n'abandi ngabo cyanzanye soko kubasomera tayari ntibwatinze ati umuvumo wagiye ukura umunsi umwe ku wundi umuvumo kugenda ukura ati uyu muvumo ni umuvumo w'ikirenga ati ntabwo ujya urenza iminsi ngahe urumva filime iracyatangira Christopher Young yashyizemo akaziki yabaye producer element costume designer yabaye Young Singuriya n'abatatambuka yarabambitse filime editor babonye Bob nde Easy batego bari nyinshi cyane abanye production designer nuko DOP Petero additive producer Sam Raimi na Ivan Raimi baba yabanditse ba filime arongera bana director Sam Raimi ngo natoya akantu ngo ndagatahanye utoragwa igice na 5 utazi ukubise mu ijosi urambaye ngo nabonye araga oro bwatinze mugenzi masaha mu gitondo arumvaga amakuru with the proper diction. There is no friction with the proper diction. There is no friction with the proper diction. Mugenzi mukobwa arabagenda yumva hakura inyigisho n'umukobwa muto sinzigiswe ndende amasaha mu gitondo bwakeye neza abandi bose ko baba bajya mu kazi nawe mbanza yerekeje job ko filime tuyitangiye ko kuko yakaje mu kazi nk'abandi bose n'amasaha mu gitondo
aca hakuno akora hakuno mugenzi muri Wilshire Pacific Bank. I'll call you this afternoon and let you know. Ati ndamenyesha inguzanyo zanyu nibazabonetse nyuma ya saa sita. Urakoze cyane. Have a great day. Mugire umunsi mwiza. Hari umuntu akagenda agatanga applying ko ashaka inguzanyo bakambaza ingwate iki n'iki sambu imodoka ABCD. Hano umukobwa mugenzi arimo areba assistant manager na assistant manager bafite mukazi bakora manager wa bank. Umwungirije nawe uhari. Mr. Jackson manager. I was wondering if you'd made any decision regarding the assistant manager's position. Assistant manager. Still deciding, and right now, Stu and yourself. Stu Ribbon, the new guy? Stu, but he's also quite aggressive, and we like that. The numbers and make the decisions. Making the tough decisions? As soon as I decide, okay? Assistant manager. My procedures just in case. Oh, and would you take your lunch break now? Way back, you could pick me up at Turkey Club. Choice. Me, thanks. hano mugenzi abayingingira agakobwa kugasohokana bajya kujyana buwate ntabwo abishaka ntibwatinze mukobwa nyuma y'akazi. Professor, congratulations on making it through your first week. Ari rwose felicitation cyumweru cya mbere watwikoze neza hano afite shire mugenzi w'umuspsychologist. Sorry, I'm a little disappointed. Ibintu bya ntaho byanyuzwe nabishaka gane mashini nayo yakwamye. I'm out. Chris, don't even bother. Chris, no igihe kibazo rwose. Ndaza gushaka ni printer nshyashya. Completely agize gucyagwemo. broken. Bwabura mfatanye impapuro. Was broken. You Imashini nayiza akabazo ariko nta kibazo. sexy. Sheri rwose uragatangaza pe. Yavuye kuri bank aza kureba shiriwe. Found it at the bank. Ati dore ibindi nabonye kuri bank. Byari ikisi? No way. Wow. Mana we. 1929 Standing Liberty. And it's Igiceri cyo muri Standing Liberty cyakera uburyo gikuye. relation of the bank. I did. Hari ibiceri byakoreshwa gakera muri Amerika. My nerdy coin collection. Ati rwose naza kucibika rwose mu bintu by'amateka nyigumane. Kandi wakoze kunekereza. All right. Bye. Bye. Urabe bose bari yaratashye aje guca kwa sheri. Tubonane mu nyuma. Dr. Dalton. Hello, dear. Oh. Bite mukundwa. What are you doing? Mama umeze uti? Christine Musore just mugenzi yakuna mabara muhamagara. came over, brought some lunch, and I'm correcting some paper. Ati Christine rwose mama arashaka kuzaza gusura musangira ibya saa sita. Oh, the one from the farm? Awa mukobwa waturutse mu gifami yo ngo mu giturage. Mom, the girl I've been dating for almost a Mama uyu numukobwa tubaza umwaka dukunda nashi. Wari maravugana na mama we. year. The girl who's coming for dinner. We're starting Arashaka kuza rwose mukaba mwasangira ibya nijoro. dinner. She's a very sweet girl. She Mama mwana wanjye mfite undi mukobwa nakuboneye. is. I can't But wait you for you know, to. your father and I I just have can't. certain Njye na papa wawe twafashe umwanzuro turifuza ko urongora uyu mukobwa twagwitiyemo. I can't really I do the understand Amy expectation. Kulik is looking for Umva uyu mukobwa ani ni umukobwa wize. someone to play tennis with. Ni umukobwa w'umusirimu akunda gukina za tennis. Yeah. You know, she graduated from Yale Law with honors. Ati rwose yarasoreje muri university ya Yale Law yize ibintu by'amategeko. And she's a very successful attorney now. Rwose ni umwavoka akataraboneka uwo mukobwa nyina guhitemo umwana wanjye. I know. Sasa umukobwa amenye ko nyina w'uyu musore ntago amukunda. Oh, you told me. Yeah, that's the kind of girl I would Mwana wanjye niwe mukobwa tukwifuriza. Ni nawe mukobwa nshaka kuba nakubona nawe ari umukazana wanjye. Nawe umukobwa w'umukene akora muri banki bahemba ngaye. No kumubona bambaye amakoti bahembwa ikisi. Ko ari inyatsi nabo babigendera gutyo gusa. Kugeza umukobwa byaramubabaje amenya ko umuryango w'umusore ntago mwishimiye nubwo akundana n'umusore wabo. Mwana wanjye turashaka uzakubona n'umwunganizi ukwiye. Kobwa ntibwatinze. Umunsi wakurikiyeho wabyukira mu kazi. No, I didn't. Yeah, I said no, mate. Sasa hano mugenzi baje gusangiramo nk'abakozi bose. You never said that. Ntabwo wigeze ubivuga. You know what? Don't sweat it. It's okay. Ntawe bitinda ntacyo. Uyu musore niwe bahanganye ku mwanya wo kuba batsindira umwanya wo kuba assistant manager. Manager nawe araha. Babaje kwitamo agaporezo. Hakuno mu kazi.
umukobwa bari kugakawa. Aren't you a Laker fan? I am a Laker fan. Sasa bona mugenzi we muri Kenya afite abantu benshi akorera. Are you serious? Akenshi bari kumwe n'umuyobozi we. Hano manager mukuru wa banka. Where they bring the hot dogs right Yes, to it is. You you. were gonna have them. Hano rwose boss manager akunda kurya buri Kenya abantu bazaho dogs bihambaga. Umukobwa akiraho. Hano abona ibyara. Arwaje. Will you help me? Wa mwana we wamfasha. Hano mama Dirozi ijisho ryavuyemo. Of course. What can I do for you? Yego umukecuru nishinga zawe ngufashe iki? Trucks are at my house. Ibi byandiko ni bigaragaza inzu yanjye. Hano dore n'ibindi bigaragaza ko inzu ari yanjye. Make them stop. Ariko barashaka kungurishiriza inyubako nashaka kubwira banki bireke. Umukecuru ararwaye igituntu. Arakorora. Mrs. Ganos. Witwa madamu Ganos. Aratira agasohora imyanda. The bank is informing you of their intent to repossess your property at Ati 325 rwose inyubako yawe mukecuru banki ishaka kumenyesha yuko bagiye kuyigurisha. Brandon Street Inyubako ihagaze bubatse kuri muhanda 325 Brandon Street. today. Biraba uyu munsi. Today. Ati rwo My home for 30 years. wa mwana urugwaro rwanjye imyaka 30 yose. Kandi mfite aho kujya. And I make every payment Narishyuraga buri ko byari ngombwa ko nishyura. till the sickness took my eye. Kugeza ubwo rwose uburwayi bwanyambuye ijisho ryanjye. I hope to have more money soon. I just Gusa ndizera ko vuba ndaza kubona amafaranga. need a little more Nyine ko time. basi kunyogeza igihe mwinkura mu nzu. You Ubwo nene umukozi wa banki. Going to extend you any more credit. Yewe ndabizi ko bank manager ntago yakongera igihe wa mugore we wa mukecuru. please. Mwana wanjye nakwingiza. Abadada bindi bakorere mu gatambara atangira kubikandagura umukecuru aranaye n'umunyamwanda. Please. Nakwingiza. Arakanda. Try. Wagerageje. Okay. Sawa. Bless you. Mani kumera umugisha. Bless you. Mani kumugisha mwana wanjye. Cyane ubwire bank manager batanyimura mu nzu batayigurisha. Cecuru arakuze. We have an elderly woman asking for an extension, Dufite hano rwose umukecuru arashaka rwose mwongera igihe cyo kwishyuriraho. and she's had some medical problems. Afite ibibazo byo kwivuza uburwayi. We can do to help her. Sinzi niba aricyo wakora ko wamufasha manager. Agize gutya. Mama Dirozi amenyo yashizemo afite ayo yambara. Well, apparently we've already granted her 2 extensions. Atangira gutomera ubumbana burabwa umukobwa. Type of foreclosure, we seized the trapped Ati rwose uyu mukecuru twe ntabwo tutagize twaramwihanganira ariko rwose amafaranga yishyuzwe ni menshi ntabwo twamwihanganira. It's a tough decision. Ni umwanzuro ukomeye. Wibuka manager aramwihanga impamvu batamugira assistant manager ni ukubera atazi gufata imyanzuro ikakayi. Kanze nyifatire kuri uyu mukecuru. Akenika amate myanzuro. Ageze mu mwanya wa assistant manager. Icyo asabwa ni ukuba azi gufunga umutwe abana na mugenzi we w'u Rwanda ari hariya stu. Mukecuru afata n'ubumbara bupakira mu mukene. Umukecuru nta mwana nta kepfo ka ruguru nta muryango. Take care of it. Manager ndabyitaho. Kugitaho namwe murabyumva no kugenda akora icyo akamenya gufata imyanzuro ikakayi. Avayo ni umukozi wo muri banka ashaka kuba assistant manager. Mama Dirozi atamira amenyo ariko mwana amenyo asizemo. Ni ibintu yambara wajya namenye nabyo. Nta biborosa birasa nabi byara. Mrs. Ganesh. Madame Ganesh. Sorry, Mrs. Ganesh, but Mare rwose umukecuru. on the loan is out of the question. Ati rwose ikintu cyo kongera igihe cyo kuzishyura ntago byakunda. What? I would like to help. Nakifuje kugufasha. It is in the bank's. No. Gusa njye ni umukozi wa banki. Please. This is my home. Hano ni muhiri wanjye. Where will I live? Niho mba wa mwana we. You list your granddaughter as a reference. Maybe you could stay with Wenda umwuzukuru wawe w'umukobwa yazishyura ariko umukecuru. Burden her. Ntabwo nshaka kugora umwuzukuru wanjye. And there are several fine assisted living facilities for A the nurse Hari ahandi bantu bakujyana abana bawe rwose ukajya kuhatura hatura abantu bakuze. staying home. Ntabwo nasiga imuhira wanjye. No, I would never live in one of those places. Ntabwo najya kuba aho hantu bajya kurera abakecuru njya ngomba kuba mu rugo rwanjye. I'm really sorry. Mbabarire mukecuru ihangane. Umukobwa ntacyo yamufasha. Umukecuru arangije. Nta kundi nyine sawa urakoze. Basi jya n'ibyandiko bigumana muri sako mugiye kunyurwa mu nzu bijyane. Mukecuru ageze aha. Mugenzi. I am proud woman, Miss Brown. N'umugore wiyubashye Madame Brown. Never have I begged Sinigeze nsaba muri iyi si ubukene n'uburwayi bwanteye wa mwana we. anything. Nta muntu nigeze mpfukamira muri iyi si. Arangije. Now,
arapfukama wa mwana mwambabariye nimumure muzu ndakwingiza mukecuru ambabariye ndakwingiza njye Sylvia Ganushi ndarahira ku gituro cya mama wapfuye yishwe n'uburara wa mwana we security mumura iki gicecuru aramwitaza umukecuru aragwa yawe biri mutabare mukecuru aguye abantu baracungera usa nabi wowe unsabye hari abantu bumva nabi none bakazamo n'ikintu cy'ubujiji ntiyiyumvisha ko umukobwa afite abakorera musabe imbabazi nkwinginge nurangiza unsabye mukecuru ndatega business zarangiye ngaho katugende yarababaye umukecuru Mrs. Ganesh. Nasa madamu Ganesh. Bibere wa chana we. Mukecuru azade kumufata. Mukecuru rakera hinduka. Mona gahanze kanyama na gahanze. Mukecuru usa kurujyana hirya. Mukecuru rakeye kuko ibyanje. I never saw anything quite like that. Sinigeze mbona ibintu ngabiri yakuvana mbere. You okay? Useneza muko? Nacho. You handled that just right, you know. Ewe nachi angareko bibaho. Bantu ngabari turatunze muri societe. Agenda kurura afite ikimodoka gishaje nacyo. Hebwatinze. Masaha akagoroba barataha. You know, I just finished going over this McPherson loan. Ati rwose nagiye nca maloni y'abantu batandukanye ya Madam Pearson. Is very impressive work. Akazi wakoze rwose nakazi kagaragara neza. Thanks. Do you mind taking this home tonight and finishing it up? In the morning. Yeah. Oh, and as far as that assistant manager's position goes, you're at the top of the list. Mukobwa bigenda bite? Ava jobu kabandi bose ari maragenda abana cyacu imodoka yabanye cya mukecuru kumanywa cyo muri parking abona imodoka y'umukecuru irarebana niyi niyabitindaho arangije agenda yivaza amahoni ibi ni akantu toto ni akantu sempure zano kiraho yumva amajwi imodoka yanga gukinguka irakinguka kiramo ibyo ashyiramo za garafeze ibiki agize gutyo mwana agatambaro kavuye mu modoka y'umukecuru munsi agatambaro kaza kajyanwa n'umuyaga kageze aha karamanuka karamuganga agatambaro karakomeza kariya agakurikiza amaso agenda kumukecuru ari mu modoka ye kureba neza sinzije mu ryari arikanga you shamed me once sebeje you shamed me ukaba aramufata fatirena akururira n'umukecuru ukaba arangije fata garafeze kwisura garafeze aiwe mukecuru garafeze kujisho bacana we mukecuru fata garafeze bararwana uko barangije kiramo vitesi kandagira umuriro imodoka itera reverse bongo nyuma cana mukecuru inkokora mukecuru yumva nabi uko barangije sasa ari muri reverse
Tarare. Umukecuru nawe yakamejeje. Umukobwa arikurura. Ashyira muri D drive. Irakomeza imbere. Ifatiraho. Umukobwa arangije. Abona hano sentire. Akurura sentire. Fatira sentire. Umukecuru. Yewe date mama diro zamenya nakuka. Aiwe. Hawa mwana wa. Oyize. Asari bihanga. Ari mu mukobwa muri bici bihanga. Amuno bici bihanga. Peja kurahanda wagikecuru. Umukecuru. Amenya ye arayambona. Ashyiramo nandi. Mata. Kirate mu kanwa. Aiwe. Mwana wa. Urabe mugiye. Are kuri rate. Tatu umukecuru. Onde munsi. Filmira. Umukecuru bazana n'ikirozo. Akinga umuryango. Anyengeranya bacana we. Harwana. Ese. Umukecuru araho. Akishimamo. I beat you, you bitch! Aramutuka mwite cyumve. Beat you, you bitch! Tayari nagukubise banuza we. Mama Dirozi. Agiera. Aramubura. Abuze umuntu. Umbe mujejwe azari tafari. Mbere kirauro cy'imodoka. Ibyo wegeza sha. Awe wacana we ngobwira ngo ngoje ndari iminsi yo kuguma mu nzu yanjye. Ubyange ngo noko twaje imyenda ya banke. Ejo arangije. Umukobwa afata igipesu. Urebe. Umukecuru avugira ibigambo. Niba ari kiratini, niba ari ahuhera ibyuka bibi. Umukecuru nimba ari umurozi. Arangije. Akimurika mu itara. Avuga lamiya niba ari ibiki. Umukobwa arahwera. Tangira gucika intege agasereri. Urebe. Soon it will be you. Vuba ngaha. Begging to me. Ni wowe uri buze kuza unyinginga. Amusubiza igipesu. Bya bintu usanga umuntu ngo atwaye ngo umwenda wawe ngo akenda kindani ngurangije ngo urahungiye twajya kubunga nka rohombi. Nuko bitangira. Ujye mwitondera abantu bafata ibintu. Hey. Namadiroza maze afashe igipesu cy'umukobwa. Umukobwa yarahwereye akanguka aciye akanya. Bwatinze iteka arabaza biranye n'abaga polisi yo hanze. Baza muri investigation. Nasheri mugenzi avayo. Once they send some officers over to have a talk with her, she's not going to be bothering you anymore. Just make sure you can have somebody walk you to your car every night. Hey, you are okay, right? Fine. What? What's the matter? It's just that maybe I could have got her another extension here. This woman 2 extensions already. Right? Sorry, if you don't pay your mortgage, you lose your house. What do you expect? It's not your fault. You can't beat yourself up over it. Azi ikintu cy'ikiyagayaga kantu kamucamo. Umukecuru yambwiye ati vuba uraza kunshaka kunyaka imbabazi. Umukobwa ageze gutya abona hano hari ijisho. Nimba bisobanuye iki? What is it? N'iki sheri? What's wrong? Kibazo ki? Did you hear that? Hari ikintu wumvishe ra? What? Iki? Really? You didn't? Hari ikintu wumvishe? No. Oh yeah. What? Numvikiza. I know this is going to sound weird, but I want to get my fortune read.
ndakeka rwose ibintu bitumvikana ngomba kuba namenye ibyazaza hanjye. Now? No, nasi. Are you kidding? Aje waje kizo brange koko. Come on, Chris. I'll read your fortune for you. Ati rwose umuntu ndaza kubwira ndagusomera ibyazaza hawe. Get in the car, go home. Ubanga hata uruhuke. Shenda shaka kubikora. With that old woman. Kweri byabaye kuri amukecuru se. Chris, I really. Ari abantu bizera ngo bya fortune byo kubona ibonekerwa ukajya kuri umuntu ubonekerwa akubwira ibyazaza hawe uruzorora ingurube dirozi Sinta uzafungura iki kintu uzakingurube gutyo. Think we should just get you. Bakubwira azaza hawe. Tahuruke shiriye. Do this for me. Wabingurira se basi wandebira azaza. Ibwatinze. Je nawe aramwerekeza. Thank God none of my students see me here. Yes, nivuza ko ari umunyeshuri wanje wambona hano. The class I'll be able to teach is like hypocrisy one. Kwa ibintu nge nigisha ibintu by'abapsikologi abantu twize ibintu ngabira byo mu mutwe. Ntago ibintu by'inkibi byo kubonekerwa byahazaza tubyizera ibyagipfumu by'Imana. Ntago nkatwe aba psychologists tubyizera. Hacha tugende. I am Ramjas. Ati ba enter Ramjas. I'm Christine and this is Clay. Ba enter Christine yisheri wanje yitwa Clay. You probably already knew that, right? Jiza bwo sujano. Just can't. How can I help you? Bafashene. I'd like to have my fortune read. Ndashaka kunsomera ibyazaza hanjye. Ndebe ubuzima bwanjye. See certain energies. Yewe mfite ubushobozi bwo kuba nabireba. Are a foretoken of things to come. Ati mushobora kuba nabona ibyazaza n'amadolari 60 gusa. Seriye cyane. Doesn't that seem a little steep for this sort of thing? Mafaranga ari make urebe ibintu byazaza. Please. Go. Kana mutari seriye mwataha. Wait. Oya buretse. Ndakwishyura amadolari 60. I got it. Aje kanya tanga ndafite. Ashuri kure hano. Platinum card. Giza cyane. No muira yibera hakuno. Yifitiye imigenzo ye kubonekerwa kubona ibyazaza. Ibintu byo gushikashika. Babanza kuri amatara mwe. Owe jari anagara ukeneye kubona ibyazaza hawe. So, ibintu byo gupinga. You should know something of your destiny. Yes. Freud said destiny was not an act of fate, but rather something created by. But we cannot attempt to understand the world by intellect alone. Yes. It is psychological types. New Ager's favorite psychologist. Psychologist was bring God into the equation. He wasn't afraid to bring God into the equation. Let's start. Please give me your hand. Work with money. That's right. And you recently lost something. No, I don't think so. No, you haven't lost anything. But something has been taken from you. No. Anyone can see she's missing a button. So It's really strange. Today she took a button. You both be quiet. Arangije arakomeza arashika uko ashika ibyashika uyu nawe niba bavuze b'imitwe akiraho baraguze b'imitwe bitawe bitangira kwibumbura amafoto ari mu nzu tangira kuza mu bintu by'imisate mugabo Chino Mkumbe Sura mukobwa bana bikiri kintu mukaba ari kanga
Hey! I think that's enough for tonight. Ndashaka ibyo bihagije muri iri joro. Umugabo azaza amajyari yikaze. What's wrong? Kibazo kise. I'm tired and Ndatandarushye. I see it's become quite late. Bwanije ariko. I will of course refund your money. Amafaranga yo ndanagusubiza nanayo nyeneye. Wait. Did you see something? Nari kino wabubonye. Kubuyi ari kanze. A dark spirit has come upon you. Ati imyuka mibi yatangiye gukurikirana. You mean? Ushaka kuvuga iki se? Did you blaspheme the dead while visiting a graveyard? Ati usanga ari umuntu wasuye ku gituro urimo gukurikirana. You play with the Ouija board. Wigeze ushyira na Ouija board. Bya bintu by'imikino ya gipfumu. Consort with those who practice the black art. Anga abantu bakina n'imikino y'umwijima, imyuka y'umwijima, sorry. All right, take it easy, man. Bigenza gace mwana. No. Asekle watuje. Perhaps someone has cursed you. Nimba atari ibyo ari umuntu wakuvumye. Hari umuntu wakwatuye amagambo mabi. Ukobwa rero nabwo ntiyabitindaho. Mugarambwa ati niba utarigeze ukina n'ibintu by'imbaraga z'umwijima. Nimba iwanyu nta muntu warozi. Nimba nta muntu wagiye iwanyu kuririra ku gituro wavumwe. He stirs you up and then he leaves you alone. Sheri nakugizwe ibintu twarabyizezwe nk'abapsikologe b'abaganga. Yewe bari abantu n'indu baratomboza. His business card. What am I business card yanjye gaba? Ifite business card y'abakire. Come on, Chris, he's a scam artist. Iriya ni imikino. Want the money? You tried Ako umugabo ntabwo ashaka amafaranga. to give it back. Remember? Amafaranga atanu kwansubiza turayanga. Well, he sort of tried, but in the Yagerageza ariko. end he took it. Ariko mu nyuma amafaranga yayemeye sheri ndabizi. Bariya ni abafezi n'abateka mitwe n'abasikama. Yewe niko mbikeka. Umugabo ati wanyu niba nabakiniye ku gituro. Mukaba nta mikino y'igipfumu mwakinnye. Hey, wavumwe. Hari wakwatuye amagambo mabi. Ntibabitindaho. Hari afite umusore ni umuganga ni psychologist. Bagira ibyo gupinga, ibyo gusuzugura, ngurabona ngo tutwarize. I gotta go meet the guy that's towing your car. So you okay? Yeah. Sheri ngiye kubanza kujya gukora imodoka yawe. Itega pusi kawe sibyo? Turabona nka nyuma y'isaha. Sheri n'umuhaye ka left yamugeza mu rugo. Kumbe uko sheri yakamusize mu rugo. Mande y'urugo. Yamyuka mibi tayari. Urebe mukobwa rwose ari mu kazi yarakazi bamuhaye katarangiye. Hari abantu bakaga amakredi arebe ingwate zabo zihagaze zite. Barasona haranya afite akuna gapusi. Mashini yateka gifuru. Cheche tayari. Hana biki bitabo. Havamo. Hari ahantu mugeze ugeze gusura kera kibyibushye. Hari za kabavu. Nawe yarabyibushye disi. 95 kera. Ayiri nyifoto. Yumva kabavu ivugiyemo. Kwa kundi za kabavu ziri. Ayiri nyifoto ugira ngo ni kabavu bakanzi. Nyamajwi ngurube. Ibintu ko ndabyumvaga kera kwa basentariho zororogaga. Yumba urebe sankara sinda ariko yumva inzugi zirikingura. Yumva hari imbaho zikaka. Muri parafo sinzi. Hanze. Mukobwa tayari sinzi. Azimbere mukobwa kume mukobwa batarayikuraho sasa muri yanzu mu miryango madirishya yose
arifungura umukobwa asanga amapanu yimanitse amapanu yose aruza nk'umunzu amana imiyaga zaserwakira urusa k'umunzu amapanu sinzi n'undi yazunguje aratuza umukecuru uko barangije cyane toroshi nayiranga kandi ejo bundi bwaguriyemo amabuye umuriro uragaruka abona mu bicucucu biri hanze hari ibintu bitambuka bicucucu hano abona harimo igifite amahembe kiramukoma kubita umutwe kuntu uzahita wera amatara umuriro uragaruka hano niyamwita utera karefurate ndimo ndabibona nkahita ndugumira ntabwo biraba bro kobwa sheri ni vuba vuba arahamagara sheri ashyira ku mudomo agiye guhamagara abapolisi ibintu birarengereye ntabwo yari we none se natari uya mukecuru cyari iki I don't know. I couldn't see who it was. Because since it was her, it had to be her. No. Clay, it wasn't anyone. Clay, it was somebody. Chris, it had to be somebody. The light. Right, you just couldn't see who it was, but I'm guessing. There wasn't anybody here. Atari ibimenyetso ugasanga yitabaza ubunugo bu CCTV camera. Who did this? Sasa ndi abikoze shedi. Ndashaka proof. Who hit you in the face? Sasa nina gukubise mu isura. Umusore nawe ameze nka polisi, buriya polisi nayo ijyana ibintu bya ngo amarozi ngo barandoze barabwa tujye muri Feronzi kidusanze mu mwijima nta burozi bwagezemo nta muntu wafungwa ibiro ngo yohereje ngo imyuka mibi gutese. Imyuka mibi se ni gaze carbonique ni hydrogeni pourquoi leta abantu nk'ababize cyane baba bashaka ikimenyetso kigaragara gukomye box wavuye amaraso ibyo nibyo bakeneye sheri byanga byakunda hari umuntu waguteye sa daimoni kuvurira guta amaraso. I think it's just a reaction to her being attacked earlier in the day. Ndakeka rwose yatatswe ahubwo ni stress sheri wajya afite stress traumatic stress agira panic and paranoia musora arizera ati hari ukuntu umuntu y'ubwonko bwarushye aba afite stress akabona ibintu bidahari ibyo byarakore bitango no kubonekerwa kandi biterwa no kuba stress. So the doctor explained it to me. He said that victims of violence they experience of trauma. Misinterpreted it to be something more than it was. Happens. I feel kind of embarrassed. Kidding? No. Seriously? You never have to be embarrassed. Bebe. Sibyo? Jutuza. Sibyo? Just urukundo zirahari. Listen, I was thinking we could take a little trip on Saturday. Get on the train and go to San Barbara. For the cabin. Oh my God. Better for you to see. Private. We can just talk. Mugenzi ni bwatinze umunsi umusore nawe ni yanatashye biba ngombwa ko bakora kibararana apure kurara nuko mukobwa musore yamenye ko afite trauma arimo arabona ibintu bidahari umusore nawe afata umwanzuro wo kuwarara uri daimon anuzwera ibitangaza iyo waranjwe n'umuntu wagukeneye sana gutera zigufatura nuri wenyene bwazo gucanga inkishwa cyo vuga natera gashaba raho bagiye ndebere uko maniga yakaraye idirishya ririfungura hinjira isazi nawe undebere ibintu bya daimoni na hantu hajyagenda amasazi mu gicuku buriya niyo wajya muri tuwarete saa 8 za nijoro nta sazi wasangamo amasazi yari nihanagura intoki ndaje mbakore bakaze sha maze guhanagura intoki sazi iza ku mukobwa
ntago mbesha Dlyn wihakana na rufendike ntago amasaza ajya agenda nijoro nibibaho isazi saa 8 umukobwa aryamye arihungura sazi ni gatumwa to isazi ziraguruka ku mukobwa sankara sizi isazi irihanagura yinjira mu zuru yikaraga mu mutwe isohokera hakuno arayikubita irangije yinjira mu kanwa arakorera Sheri akane haragoze Sheri kobwa yumva nani murayumva rukuda hindutse sasa aryamye na Sheri kumbe abana Sheri yahindutse cyacuru ajara kumurya iki cyacuru arakimwe na Sheri we imuruka ibindi bintu byinshi beza nginyo adawe yapwe kumbe Sheri kibazo ki I couldn't wake up. Abana gukanguka humura gwino bebe it's just a dream n'inzozi bebe iyo urugize trauma nkatwe twize cyane kubera ubabaye stress mu bwonko urarotaguzwa ukabona ibintu bidahari urumva bebe amugira Dlyn ku nguvu ngo ni bebe. Maybe that's the rental car they dropped off this morning. Iriya ni modoka nakodashije muri gitondo niri butahemo ninaza kugutora. Love you too. Ndagukunda naye ndagutema tu jeteme tu. You try not to piss off any old ladies today, okay? Ho muri yose umukecuru maze abana mwirukanye n'ubitekerezo cyane ukora akazi. Kobwa za kazi. Ngibisanzwe. Akiraho. Yumva munda yari misazi. Hey, Christine? Yeah, Christine. What, are you just getting here? Haha, very funny, Christine. Christine. What's this? Binekira. Azana ibintu by'amakredi y'abandi oya wibireba. I need you to finish teaching me the loan procedures. Ndashaka rose urangize kungisha ibya loan procedures by'intangire y'amakredi. I've got a lot on my mind. Can we Bafite byinshi mu mutwe mfasha uzaze ejo byo? Okay. Sawa. Tell Mr. Jackson you don't have Anyagwanya kuba Jax ko byanze. No. Sawa. Okay, I'll do it. Sanga ngo nkwigisha. Uyu ne bahanga ni umwanya kuba aba assistant manager. For the asset-based lending guidelines. Atanyira kumgaruza ama guidelines y'ama. Say your client is a company that can't get traditional bank finance. Ati rwose uyu mukiriya yaje muri traditional bank financing company. Tanyira kumusobanura kumbe. Inzara za mugenzi we. Abana za mugenzi ganushi. Araka. Kumbe mugenzi we. And hanyuma ibyara ngaho ukabwa sasa And get your filthy pig nuts. ase wamviriye kuri desk wamsenzi tangiye gutukana mu kazi ibintu ahantu muri bank byo gusakuza buri muntu bari concentrated ku kazi ke umukobwa atangiye kuva baraso mazuru Brown. Mama. Christine. Your nose. Amazuru yawe. Sure. Sinaganoga tissue kyanagura. No, I've got it under control. Yewe. Umukobwa atangira kuruka. Amaraso menshi. Ayaruka kuri bank manager. Bana nyaga sedefu. Did I get any in my mouth? Amaraso ngiye mu kanwa. Umukobwa arandore gusaba ku kazi. Ntabwo ibintu nk'ibya kuba ukora ahantu muri bank. Ubure kwirukanwa ahita yirukana. Mugenzi we barwaniraga umwanya afata n'ibyandiko bye tuzasubira sasa ni bwatinze ukobwa abonye bimuzonze haza hakuno Yekecuru bambwiye ko cyabaga kuri Brandon Street n'amaraso n'ibyenda nta kintu yahinduye dore na rwa rukankari hano harashaje n'ikizu gishaje ariko ibyo banke n'ibyo iteza cyane umuntu bakayivugurura ikagurishwa aza kwa mukecuru byamubwiye tuzanyaka imbabazi
ko mwageza ndebera urugo akiraho arwakingwe niki areba nk'ininja koko. Hi, I came to see Sylvia Ganesh. Narinje ndano kuri Sylvia Ganushi. Here? Yaba hari. Who are you? Urinde? I'm a friend of hers. Yewe ndi inshuti ye. Wait. Brits. I know who you are. Yewe ndakuzi. Grandma told me you would come. Nyogokuru wanjye yabarambwiye ngo byanga byakunda uzaza. You are the woman from the bank. Niwe mugore wo kuri bank sibyo? The one who took her house. Wewe niwe wamwambuye inzu ya mukecuru. Actually, it was the bank that took the house. Yewe ni bank yagurishije inzu y'umukecuru ntago ari njyewe. I just worked there. Njye nkora muri bank ntago rwose by'umukecuru yemera cyo mbizi. In fact, I tried to help your grandma get the house back. Nagerageje kuba nafasha umukecuru kuba yasubirana inzu ye. But my boss wouldn't let me. Gusa boss wanjye yarabyanze. Are you going to stand here on my porch and lie to my face? None ugiye guhagarara imbere y'inzu yacu ubeshya imbere y'amaso yanjye. Muko. Wewe unakuja hapa unanidanganye. Pourquoi? Oya. You used to be a real fat girl, didn't you? Ati muko sozo byibushe kera. Nari ubyibushye. Yeah. Bano bapfumba bafite ukuntu bakoresha bakareba hahise hawe. I can tell. Ndakubonye ndabimenya ari ubyibushye sha. You are not welcome here. Karibu hawe mu rugo rw'umukecuru. Wait. Buretse. I need to see her. Ndanene kubona n'umukecuru. I need her to forgive me. Ndashaka mbabarire. And I'll get her the house back. Kandi nzakora bishoboka ndeko bamusubiza inzu. And you're gonna make everything all right for her, isn't it? None urumva kuri insho rero wamaze gusubiza ubwenge bugiye. Urumva wamukemurira buri kimwe? Yes. Cyane nabikemura. Come on. Ngaho ngwino kujya hapa ngwino. Niyo buri kimwe agisubiza ku murongo ngwino rwose. Amuhagare mu nzu ahure n'umukecuru. Where is she? Ntaretse umukecuru ari. Komesemo imbere. Ati byose bishoboka nabimukorera. Bene bigatungana. Ye asangana bari mu bitwenge. Hari abakinira mu nzu. Wajyanga inzu nakabari abanyweye abasinze pourquoi pas. Dani mu nzu harimo akavuyo kenshi. Молодая, красивая женщина была. Ну, uko bimeze nta n'ibindi. Ну, совершенно никого. Вот здесь она все время сидела и рассказывала сказки. Ikiri igikombe mukecuru yanyweraga mu mwiki buturi kwimagina ko ahari. Abona ka gatambaro kamusanze mu modoka. Kumbe kugira aha bari mu kiriyo cy'umukecuru. Mukecuru Sylvia Ganushi yatabarutse kera. Ajana subira inyuma ku murambo w'umukecuru. Akanure wari arangije umurambo gwa hasi. Umujambo bawusutse ibintu makanwa bibirwa ku musukobwa. Umurambo ro gushyira makanwa ku mukobwa yatatabuye. Umugura ikirambo. Umurambo ufata usatsura upfuru urebe. Umurambo upfura umusatsi. Basubizaho umurambo wabo. Baritegura gukingura ariko banasinze. Make everything all right for her? None sira mukecuru abona ibintu byose ari cyo amukemurira. Twavuze ngo buri kimwe cyose uzagikemura. You deserve everything that is coming to you. Ibiri bugukurikirane byose urabikwiye. Ibiri bugukurikirane byose ndebera umurambo. Kwa kuntu umuntu akurebera kurandi kijisho cyahindukiye. Ijisho ry'umurambo rirahindukira rireba umukobwa. Arebye bahuza amaso. Amaso y'umurambo yahindukiye. Ari kurebera kurandi. I believe what plagues you is the lamia. Wa mukobwa cyaguteye n'ubwoko bw'idayimoni gitwa lamia. Lamia, that's the word the old woman used. Ati nibyo jambo ry'amacyo numvisha koresha igihe afite igipazi cyanjye. Black goat, only summoned by gypsies for their darkest deeds. Ata kenshi bakoresha ihene y'ibara rimwe ry'umukara. Ujya birukana imizimu. First 3 days the lamia appears as a nasty spirit that torments its victim. Iminsi itatu ya mbere uyu mwuka mubi wa lamia ukurikirana umuntu inzira karengane ukamuzonga ukamutesha umutwe. Reveals itself to be a taker of soul. Ariko nyuma yaho uyu muzimu umaze kurambirwa uzujyana roho. And comes for the owner of the accursed object. Ati kandi ikindi ukurikirana wa muntu wambuwe ikintu ki. Accursed object, what object? Icyo kintu se cyavumwe. Something taken from the victim. Icyo kintu wambuwe wowe urengana. First and given back. Ugomba gushaka undi muntu giha.
kobwa arangije ni igipesu bari baramwambuye tachimas awi gumana Just burn it. I'm afraid no matter what condition the button is in, sinzi condition icyo gipesu cyawe kirimo, you would still be the owner. ariko no muntu acyari nyiri igipesu. The Lamia would still come to take you. N'ubundi Lamia idayimoni aza kuzushaka wowe. Take me where? Injane hese. Ujyane. Reba hano mu gitabo. Ndani ya muriro, ndani. How do I get rid of this? You could attempt to appease the spirit. Ugomba kuba usingiza iro. The simplest way would be a blood offering, a Mbere na mbere ugomba gushaka ikintu cy'igitambuka na amaraso. A creature could be sacrificed. Awenda ari ibintu bitambwa. A chicken perhaps. Wendi ngoko. No way. Look, I'm a vegetarian. Anje ndi umuntu udajya ibintu by'inyamaswa, sinzi no kubaga inyamaswa, ndi vegetarian, ni ibintu by'ibyatsi. Mudodo amashu ibintu nk'ibyo. Volunteer at the puppy shelter. Bada twiga ibintu byo kuba vegetarian, twize ko tugomba gukunda inyamaswa, amatungo zo. Ubundi amatungo natamba. I don't go around killing animals. Sinya ni inyamaswa. You will be surprised what you'll be willing to do. Sabira gutungura mukanyura za kumenya ugomba gukora. Lamia comes. Abazimu nagari brage ngo wize ngo ibintu byo gukunda amatungo baby. Uwo mutatu ugabanye. Umurengwe wanyu fatiye ne witambe. Reba uko bigenda. Urebe uko n'imigenzo ikurikiranwa. Hari abagiye batamba intama, abandi bagatamba shaka ahantu mena amaraso, ayo maraso ukayaha dayimoni nibyo. Arangije ageze mu rugo abana agaposike agitabo yagitahanye sagaposike kanje ngo gukunda mana. Sasa bamubwiye ngo uraga gutamba itungo, dayimoni ntacyo mupfana. Akiraho nakubwiye iyo ibintu byakomeye nawe urakomera. Ni vegetarian, ntarya inyama, akunda amatungo. Hari ukuntu iyo bari kwigisha kuba vegetarian bavuga ati intungo ni nkawe, ryambaye umubiri, imitsi n'amaraso, ntuzigere wica itungo. Gute byakomeye. Hey, sinzi hari ibintu nanjye mbona bavuga ni iyo mva hari ibihonda bebe ukobwa ibyo yana ni brage mbona kumaona na yangu hari bizenguruke iminsi 3 yararenze. Sasa Lamia wa mdaimoni. Hey kobwa yombe kiyagayaga. Hey dore bitoki ari kingira kumana we wari umwuka zasha ubura unyura. Hano ne amujugumira ukajugumira ri wenyine byagucanga ati mwaje mamfu. Umukobwa banayo ka telefone hano network ziranga bro, hano amarezo arabura. Amagara shirido telefone yahitaye kure nta nubwo yimva ari mbize, ntago ari bize, ari mbize. Tayari ngabo turore samano sankara dapuri hazi bijanje binono nk'ibyise kurumi cyangwa ingo batiri. Ureba filime dayimoni si ikintu, umuriro wari furi charge, batiri yuzuye. Reba ukuntu uvaho urikubura irizi abarabe igisura amadirozi. Rebera ibijanja gitangira gukura, ibijanja bihinduka ibinono, bihinduka ibitoki. Ukabwa arabisimbuka cyari kimufasha. Mana we sasa
biramucurika igitambaro irido rihinduka irido kazore yakubwiye samano sinzi ariko umukobwa kukabati kuri garderobe majo mpamvu ndebera inzu yari itunganyije. Filime yatangiye umwana yiba gashanete ku muryango w'aba wagon, gypsy wagon. Uyu bibye igipesu cye bacyaturaho amagambo barakimusubiza aracyazongwa afata icyuma ngo ni vegetarian ntiyatamba itungo. Ahamagara ka gapusi kiwe wakunda bakina wapusi we akataramagara bajya soko nzaha indi pusi najya ku gapusi tayare mana we aza kugashyingura ndagutambye Diamond nyagitambo haraje amagara Chris sheri taba vuba sheri urakora cyane hanze mana muri uyu mwanda namagaye kuri banke ntabwo uri muri yanyitaba. Is that blood? Na amaraso se ari areba inyuma. No. Oh yeah. Why would there be blood? Maraso se abaturutse. There's blood on your sleeve. Mwenda wawe na amaraso. No. Oh yeah. It was just tomato juice. Ni tomato juice ni byabijibye nakataga inyanya. It must have gotten on my sleeve. Na rwose mbata byangiye ku mwenda. Hey Chris, amaji y'inyanya na maraso. Why don't we do this dinner another time? Hatse sheri waretse tukazajya gusanya nabyo ikindi gihe. We've had a rough couple of days. Dafati ni minsi turuhutse. Hari kuntu umuntu abona ko udatuje muri wowe akanga kukubwira ko udatuje agahindura amarande mwari mufite hatase rofende ko twari bugiye gusura ababyeyi twabiretse ko mbona utari hamwe. Sasa umukobwa nawe atajya gundara reve hoya sheri ndashaka gusanya n'ababyeyi bawe. Are you sure you're feeling all right? Sheri urumva umerewe neza pe? Honestly, akubeshye ntabwo nari meze neza. But I think everything is going to be okay now. Bintu biraza kumera neza nona. I really do. Meze neza. Ukobwa aragenda ashyiramo agakanzu keza mama shenge ibintu byazamenure agiye gura n'ababyeyi. Hari abana bagifite umuco. You look beautiful. Sheri urasa neza. Ngiye kwerekana umukobwa iwabo uve ku bina ufata umukobwa ngiye kumwereka ya kidashire n'ubwo bayika kubara ibintu by'imana cyera. Depression iracyangendaho. Clayton. This is Christine. Mama wini Christine. Hello, Christine. Bebe Christine. Mukobwa arabizwe nyina w'uyu musore aramwangaza karakana kagakere gakora muri banke. It's very nice to meet you. Byari byiza gura naye mama. Please come in. Mwinjire. Hey Dad. Hey, how are you? Byitse bite. So Christine's my dad Leonard. Nawe ni papa wanje sheri muhure musuhuze mukobwa yakoreye n'umuryango gakeke. Urugo rwiza. Wine? Do you guys want? Nakuzanira wine cyo kunywa. Come help me. Se umusore nta kibazo ariko ikibazo ni mama w'umusore yanguye umukobwa. Take a Chardonnay. Mutunganye ibirahure. Azungu najya komeza ubuzima kubwira umugabo yangatunganya ibirahure by'abashyitsi ntabirenze. I hope you don't mind. Yese reka icyacu yishimiye. How thoughtful. Wow, ni byiza. Yes. Wayikoreye imwira cyane. What type of cake would you call that? Yes, iyi keke kumona igoswe ni bwoko ki? It's called bayita aburisina. Harvest cake. Bayita a harvest cake. Ni byasaruye tubikoramo cake. Something you would make on a farm? Isanga yakorewe ahantu mu ifamu hagoswe mu biraro. Oya. I mean, not anymore. We used to when we had a gaggle of geese. Twakunda gukora amakeke nk'aya kera turi mu ifamu ariko dufite amavuta y'inka. Geese? Well, right around the harvest time. Ariko cyari gihe twabaga ari kisarura dufite amagi. Yolk makes for a rich cake. Tugakora amakeke meza cyane. Ariko iyo rano koma mu mujyi. Thank you. Ya warakoze mwana warakoze. Sorry to interrupt the bonding sesh. Yaje nakiri cyo kunywa. Tujye ku meza tugahanira tujye ku meza. Oh, Jesus. Heck you ba. Injangutse ngaho. That damned animal. Ay, pussy niko zimera. So strange. Heck, it's usually very sweet. Sinzi mpamvu pussy nakareka kunda abantu. I understand. Naye nari mfite agapussy. You have a cat. Cyangwa urayifite. Kuvuga ngo wari ufite. It's only happening unless something happened to him. Ne wari ufite zo kuvuga ngo wari ufite kandi uyifite.
Sheri nazi ko ejo yakananguye akagashyingura. I mean, you know how cats are. They come and they go. Abiya amapusi ndabiza amapusi araza akagenda iyo nanifite yaraje iragenda. That's true. Niko kuri pe. Musore yaje kwerekana umukazana. Yes. Mama tujye ku meza. So how's the coin collection, son? Mwana wanjye sasa mbwira ibya coin collection. You're still a huge nerd. Ayabwara rwose gushaka n'ibiganiro. It's good. In fact, Christine just got me a 1929 standing Liberty. Ati ngiye mbwa rwose twaje kugura bwa mbere y'amayice cha 1929 Liberty coin. I think that job of a bank teller must be so difficult. Bandagaze kuri bank rwose kavuranye cyane. Counting and repetition. Rwose ibyo kugenda mubara abantu bayibye dufaranga batinze kwishyura amakiredi biki. I'm not a teller. Oh? Yeah, Mom. Christine's a loan officer. Mama rwose wini loan officer akora atanga ibinyamakiredi. Handles all the loans for small businesses and atanga amakiredi ku business duto y'abantu bashaka kugura inzu and homes for a bank, and she's a promotion, so ari agiye kubona promotion bagiye kumuzamura kuri position igaragara. If I could close this one account that I'm working on, it would really help. Ati rwose akazi nafite namara kwishyura abantu bose twahinguzanyo barangira assistant bank manager. It's the biggest that my branch has ever handled. Ati rwose niyo branch yacu niko kazi muri iki gihugu. And how did that come to you? None wagize gute amahirwe yo kuba wagera muri iyo mwanya? Well, I was reading the Wall Street Journal and came across this. Atangira kubaganira rwose abwira ibya company yabanje gukoramo. Have the liquidity. Ababwira uburyo rwose bagiye bataya amakredi. Sensitive formula for restructuring some of their long-term debt. Arabasobanura rwose kugira umuntu ahabwe credit ibintu bisabwa. Ayo mwana uragatanga. Very proud of you. Hako maza mama akwishimira. I suppose. Na niko nyeka. Tanya kumaza umuryango we. I don't see much of my mother. Why is that? Well, Mom, it's kind of personal. Mama, very personal. Need to Christine. Mwana yituteka musore ndimo ndavugana na sheri wawe. Miryango y'abakire bavugira ukuri. Muko gute uba muri ghetto? Gute umbwiye unagwana n'ababyeyi bawe? Muhungu wanje ni umusore wagiye gushaka. Aracyabi wawe. Ni iki gituma utabana na nyoko? Well, ever since my dad died, she doesn't talk much. She just stays on the farm. Because husband died, Mom. Because my mother's an alcoholic. Oh. Okay. I'm sorry. Désolé, it's certainly nothing to be ashamed of. I have to say, I find your honesty very refreshing. I had a drinking problem. Ariko rwose akenshi iyo umuntu ari umusinzi mu muryango abasa nkaho agenda munga urutirigongo rw'umuryango. That last girl he brought by, what was her name? Harya mwebwe wanyuma wazanye hano yitwaga Alicia. Mama na mpamvu yo kubigarura. She was dreadful. Turi amukobwa rwose yitwaga Alicia ariko ari mwiza Christine. Ill-mannered. Yari umwana agira umuco. Batangira gusavinga keke. They met on the internet. Really? What does that mean? Mama ni ahindura ibiganiro umusore. No, not at all. Baraganira tayari. Let's try some of that cake of yours. Chefu ntabwo yishimiye umukobwa. Papa kiratangira kumva ne majwi urebe. Yaje kureba future. Nyirabukwe na future sebukwe bahazaza. Tangira kumva byabijwe. Urugo rw'abandi. Harvest cake, huh? Cyane ko. That's so quaint. Baracyaganira kuri keke. Did you hear something? Cheri aricyo wumvishe. No. Oya. Okay. Mzeza sheri? I like it a lot. I do. Nurumva rero kuntu byaje kugenda wa mwana we. I'm sure we met on the internet. Ahubwo afatikanya. Akiraho. Muri keke. Muri keke. Yumva amajwi. Ari ibintu bivamo. Ikizo cya mama Diroze. Cyawa mukecuru. Atobora ikijisho. Kumbe. Abandi hava amaraso. Very nice. Mega chechi Joshi. Is that true? Yabare kurira. I don't think it's a misconception to ikanyiriizunguza good breeding and success. Abantu baturuka mu miryango agiye gufatika nyirabura nta kanyageza ajombamo. Yabonaga tangira kumeneka amatwi. Sasa umukobwa aboneka amatwi tangira kumanyira bwo nabwo bwa mabwici. Baravuga
byaba ari ukuri ata Christine niyo mbaga ibyo bavugaga. No. Oya. No, of course not. Ntago ari byo, ntago ari ukuri. But we did. Gusa twarabikoze. The bar, Chris. What are you talking about? Nababwiye ko twahuriye mu kabari ibyo bavugaga kare koze niyabyumvaga. That's right. Shit. Umukobwa reka akunda maze atita ku bantu baganira. Nabera natangaje ko mwarahuriye mu kabari nanjye nawe uyu mukobwa nk'inzoga. Mare bar. Nyina w'umusore yamusuzugwe. On the internet. Umukobwa. Ari byamukoze. You okay? Arakorora. Went down the wrong pipe. Banza cyekigiye mu garuka guhumekera muri sazi mu bantu babakiri. Isazi rikiri ryo gisobetse buriya. Akoroye agarura isazi ye budatabuye. Mwana n'umwanya mwanda. Iki gicece cyangwa gikube. Kureba ibicece. Cyo wayirebye. Harimo umwana muri cece. Tugaburira abana amasazi. Murugo ri VIP nkuru. Sorry, there must be. Ukobwa ameneka amatwi. Ukobwa tangira kumva ari bihondagura. I hear you. Cyane ndakwanga. Nekurari mundeke. Babe, there's no one there. Yewe sheri nta muntu uri hano. Diamond irakuzonga ikagusebya. Imbere yawe wari ugiye kubanyira bukwe. Yewe ndakeka n'abantu. Best. Yewe genda nibyo byiza, genda nibyo ukwiye genda. Chris, don't follow her. Wikurikira umwana ngo arabuyoba afite natari na nyabyinjire nyabyinshi. Akeneye ubufasha. Wait! Shari, ubwo agiye yihebahebye. Matter. Aza kwata gipfuma mena kuri bintu. Did what you said. Nakoze ibyo wambwiye. I killed that little kitty. Nishaka pusi kanya gatoya. You're so full of shit. Nawe urumwanda gusa nakirikiza umubwiro. These are elusive and powerful forces we're dealing with. Well, izi ni imbaraga zirenze ibyo uceka ni imbaraga zirenze ukwemera. There are no guarantees. Na ibi nta garanti bigira ngo zizagenda umunsi n'uyu. Mana yagasata. Igipesu kibaye igipesu. Kobwa. Yemuko. We must speak directly to this dark spirit. Tugomba kuganira direct dusanga aho turebana n'imyuka mibi y'umwijima. We must dissuade it from taking your soul. Ugomba kubuza iziro kubazajana roho yawe. Iziro z'umwijima. Soon. Very soon. Vuba byihuza. I know someone who can help us. And I'm supposed to trust you. Tomorrow is the third day. After that, the Lamia will come for you. We can't let that happen. But you must understand. The woman who can help us must put herself at great risk. She will not do that for free. What do you need from me? $10,000. Cash. By tomorrow. Amafaranga arayakurayo haza kwa boss. Mr. Jax. Nyakuba Jax. There you go. This is kind of awkward for me. Ibi rwose ntago bisanzwe ibintu byo kubwira. And I know it's not official yet. Ndabitswe bitanemewe. But I was wondering if I could get an advance for the new position. Ndashaka rwose ndeko mwama advance cyangwa se amafaranga y'umushahara mbere ya position mbere ko njyamo. What, the assistant manager's position? Uriya mwanya ko waje kwa assistant manager se? Yes. See, one of my family members is really sick. Rwose umuntu umwe mu muryango wanjye ararwaye ameze nabi. They're not going to die. Maze njye no gupfa. But they could. Christine. The McPherson deal was cancelled last night. Ati rwose ya gahunda ya McPherson deal yarahagaritswe. What? Ngo? Right after I informed the regional office that we had this big loan pending. Nyuma yuko nabwiye abaturi hejuru yuko dukeneye iyi big loan pending. Iyi loan ikenewe cyane. I find out that they just made their deal over at First National. Ati rwose baravuze ngo bakabe barabikoze kera mbere na mbere. Now I got a call in to see what exactly happened. Agomba guhamagara ndebe n'ibintu n'iki cyabaye byagenze bite. Right now, this does not look too good for you or for me. Rwose yaba njyewe yaba nawe rwose ntabwo ibintu bihagaze neza muri akazi turimo. Nta mafaranga So this assistant manager promotion has been. Nibi byo kuzabona ngo tukugire assistant manager rwose uwungirije manager ntabwo byabaho. I'm going to have to give this job to Stu. Aka kazi ngiye kubwa mugenzi wawe Stu we ntabwo twakaguha. Ejo bundi warutsana amaraso muri biro. Sorry. Look, if you've got family problems. Yeah, and if you have a family, why must we make a mask? You're not for amafaranga makambiro.
Kobwa zano fata bwa computer ka desktop bwa printer ubu bafre tontu twibanza gurishe arabwo abona ibihumbi 10 by'idolari azana hari ufite boro za foreze buri kintu cyose yateza mujyajuru yewe igicecuru yewe teka kigaza mu kanwa teka abizanye n'abitangiye burano umugozi areba umugozi kujya gukurikirana abona hano hari ikintu ufashe ari anka ufashe bya bindi bahambiriza amaso kati ikigozi uri mujyajuru ibyinshi mu kanwa k'abakobwa nta muntu wari uhari umukobwa ntibwatinze afata ubushanete amaherena uduki twose yagiye agura dufite agaciro aza kugurisha aje kwa mwenzangu 3800 ntabwo ibihumbi 380 including my jewelry harimo n'ibintu by'agaciro ngenda nambara cyane aho mwenzangu wambabare wabuze koko this is all I have nta nubwo rero nabiguze nubwo yamaze igihe ariko oya niyo niba utanashaka kuyareke buriya iyo umuntu abonye kuje kugurisha boro ufite ibibazo aguha amafaranga ashaka kuba wakinnye kubana aje kurya bya ice cream n'agahinda Sherry bebe Sherry sasa we na Sherry hakuno bicaye musore mugenza akunda umukobwa data mu byose apfa kumuba hafi ndakeka wari waragabanyije mu byo kuryama lactose kugira ngo kwananuka but I thought screw it I'm eating ice cream ndikumva ibintu byanzamanya kanira ice cream uko byubwase nibiki I paid Ramjas namwishyuye what ngo you're kidding me Sheruranye nija cyangwa dabe umbice mu by'idolari nabitanze I mean, I thought that you didn't believe. nari nzi kutabyizera ko wize cyane I don't know what I believe in anymore. ubu sinzi icyo nakwizera nicyo nakwizera ko nayatanze I know that you believe in this. Ndarabizi ko ubyizera ko bikubaho rero bitesha umutwe I know how much pain this is causing. ndabizi uburibwe biri kuguteza n'agahinda biguteza I also remembered. kandi nibutse I remembered a promise. isezerano naguhaye The night I fell in love with you. ejo nagiye mu rukundo nawe navuze ko nazigera I would always look out for you. ko nzahora nkwitaho I always take care of you. nzahora nkuri kumwe nawe nkwitaho So I paid him. so nishyuye amafaranga you remember the night that you fell in love with me uracibuka na rya joro nawe twakundanye mana we ubwo yishimyemo mana himbaje Sherry Mercy tanze amafaranga yamwishyuriye You sure you don't want me to go in with you? ntabwo rero ushaka ko tujyanamo indani oya ndagenda jyenyine You told me the same thing. yewe na wa mugabo nishyura we niko yambwiye ni wowe ukenewe kobwa arangije kumbe dore hamwe filime yatangiye rwa rugo bazanye hakana kobwa nawe nihaje kobwa uko yakaje Christine permit me the pleasure of an introduction. Sean Sandina. ati mbere na mbere byaba ari by'agaciro nk'usobanuriye abantu ati uyu mukecuru yitwa Sean Sandina kiye mugenzi bwa mbere bamuzanira akana nawe yarakiri umukobwa muto muri 69 Welcome. urakaza neza meze ute Sean Sandina is an experienced medium. ati Sean Sandina ni umuntu rwose uramye muri akazi Furthermore, she's personally been touched by the Lamia. ati niwe muntu wenyine wagerageje guhangana n'iyi Lamia I first encountered this spirit many years ago in this very house. ati rwose nahangaye n'uyu muzimu bwa mbere muri iyi nzu imwe byagenze bite I lost my young boy's soul to the beast. umwana muto w'umuhungu nabuze roho ye yari yishwe n'inyamaswa Lamia babanye filime itangiye murabizi Wait
this long year. Nategereje imyaka yose. Chance at redeeming myself. Kujanigaragariza daimoni kitandusha imbaraga. Destroy the foul thing. Ashaka kuyirimbura. Go. Please. Wajeta kiri cyo kumwa. Tonight. Iri joro. My chance will come. Amahirwe yanjye araza kuza. But to summon it. Hakujanirwa ni daimoni nyeneye ubufasha bwawe. Can you be strong? Waba umunyembaraga? Ndagerageza mukecuru. Iri joro My husband Sandal was also mugabo wanjye nyakwigendera Sandal decided to build a house upon because yubatse inzu ashaka ko tuzakoreramo akazi that work here. kuko kari akazi k'imbara kwirukana amadayimoni. There is a particular confluencia de energías que permiten tener los portales abiertos. A particular confluence of forces which allows a doorway to be opened through which we may pass. Por los cuales ellos podrán pasar a nuestro mundo. Pass into our world. So, egera imbere. Please visit. Mwicarire. Kobwa agenda abona mbona ibishushanyo bya samani. Zakadahumeka. Nawe aricarira. Witinya. Kobwa! Kiraho! Bazana rohaya! Ariko manda we munjaje. Bazana ihene. Everything we're doing is for your own good. Wae muko wimbaza ngo niye impamvu bayizanye ibyo dukora byose no kubw'inyungu zawe. Christine. Please charira. Bahambira ihene hano. Thank you. Urakoze. Bacana hakuno. Yarangije agabanya amatara. Hano hari umuhoro. Tuza. Santísimos Espíritus. Tangira kuvuga ibyo avuga Spiritus. Spiritus Caritus Envius Sevius. Tayari. Once the spirit has entered me, uwo mwuka mubi numara kwinjira muri nge, put my hand upon the animal. Ushyira ikiganza cyanjye kuri iyi hene. Sasa nabatangira imigenzo gahunda na yindi. Bahamagara umuzimu tayari bawukure mu mukobwa. Umuzimu no kuohereza mu ihene bakayitema. Has entered me. Ati wa mukobwa ari ugiye guhamagara umuzimu ukinyinjiramo. Put my hand upon the animal. Ushyira ikiganza cyanjye kuri iyi hene. Uranyumva? Cyane mabja. I force the spirit of the lamia into the cow. Ndashaka uyu muzimu wa lamia tushire muri iyi hene. Milos. Uyu musore wacu rero Milos na warayida temi hene. Enseñé. Urabyumva ndabyumva, I understand. Tayari. Twese dufatane mu biganza. Bagiye guhamagara abazimu. Bagahamagara umuzimu wateye umukobwa lamia. Twese tugomba kugira ukwizera muri twe. Buriya ibintu byose byo habe gusenga, habe kuroga. Bisaba kuba ufite icyizere ko ibyo ugiye gukora biri bukunde. Ati mugira ukwizera muri mwe. Tayari. Yewe. Wajyana nyira ku rusinda. What am I supposed to do? Yewe ngomba gukora iki? You must allow the darkness in. Akira imbaraga z'umwijima muri wowe. To come in with your soul. Invita abapfuye roho zabo zinjire mu mubiri wawe. Ko mfite ubwoba se? Ndabyumva ufite ubwoba muko. These words. Koresha amagambo. I welcome the dead. Ndakira abapfuye, I welcome the dead. My soul. Muri roho yanjye to my soul. I welcome the dead into my Vuga cyane. Believe it. Byizere, believe it. I welcome the dead. Ndakira abapfuye muri roho yanjye. I welcome. Twese tubivugira icyarimwe nyine tuhamagare. Mucacu nawe baravuga ikilatini Espanyole. I welcome the dead. Batangira gushika. Tangira guhamagara roho z'abapfuye. Turahamagara roho z'abapfuye mu. Bakeneye wa muzimu lamia uzamuka bawushyira mu ihene. I welcome the dead. Bahita bawicira mu ihene. I welcome the dead into my. Ko bashika.
Los cerrados espíritus están... bakomeza kurambiriza bahamagara sinzi ariko nakubwira cyane sankara wumva tayari mucacuru umisimu yatugezemo cyane akiraho yuka ya mbere ngo yahageze tayari ubukome buri imena umva mutujuru wakacuka we tayari bwa bujwi dora abazimu bahageze bahamagaye roho nyinshi z'abapfuye It is not the lamia. Izi imizimu mwagaro twamweraga lamia. The spirit of some. Izi ni roho z'abandi bantu. Soul. Ni roho zigeze zuruka mahoro imyaka myinshi yashize. Sometimes the unsettled ones linger by the door. Ati zimwe ziraca mu miryango izindi ahandi. As well. Yewe dore dutaye. Tayari do. Basekuruza basinta imiryango abapfuye zamani bose babasubizayo baratokesha ugende mwaba senzi mwe tayari umuzimu bakeneye naguragera hano ariwo baterereje umukobwa He is coming. atari maraze ni umuzimu w'umukobwa mukobwa sinzi barategereza mukobwa nawe gace bintu byo mu nzu turore mana we sinzi ariko tangira kubona inzititira sinzi ariko filimi iraha bahise drag me to hell nakubwira cyane sankara da primea wumva bameneka amatwi abazimu ko baza bakiraho haratuza rose shakurebe ko bagatuje yewe cyeze mu kinjiro umucyacuru yewe wazimu kwaginje mu cyacuru arikwedura rirambura rirembura amaso yewe He now inhabits the body of Sean Sandina. Atubu ngubu mubiri amaze kugera mu mubiri wa Sean Sandina. Sean Sandina. Mukecuru arahinduka. Kirivuga bakita lamia. Umukecuru ayiritira. Wajya mu gituza n'intare. Ati wa muzimu urashaka iki? The soul of Christine Brown. Yuyu mukobwa Christine Brown. We will feast upon it as she festers on the bread. Tuzamumunga paka umunsi azaza aryama mu gituro. No, it was my... Ntabwo yari njyewe, yari manager wa Jim Jackson. Wa mukobwa bigana n'umuzimu. Surely you can be dissuaded from taking this insignificant... Atuwara yogera gwa kabaye twari mukobwa inzira karengane. Greatness. Wa muzimu we turabizwa akoze ibyiza. Mukobwa zana ikiganza umukecuru acegeza hirya. Bamubwiye umuzimu cyinjira muri uyu mukecuru. Ashyira ikiganza ku mutwe w'ihene. Uyu nafata igipanga baretse nyote wa maraso naje kubwawe Christine sasa ihene uru wanje ushyira ikiganza ku ihene sasa umuzimu uva mu cyacuru uzimurangije oya ntabwo birangije akawagikobwa urambabaje urangambaniye nshyira mu ihene Milos gira vuba utema ihene azana umuhoro giye gutema ihene yegera inyuma atema umugozi ihene iruma akananga sasa ihene irumye akananga yewe umuzimu kukira muri kananga sasa muri Milos ntaho uzacikira tayari
yewe kananga arakamiroza sasa umujimu winje nawe muri uyu wari ugiye gutema ihene byanze kandi ntibari bwice mugenzi wabo ubwo sinzi biragenda bite barawuhamagara ndacyaguhamagara mu rukuta usubira aho waturutse ukubitisha intebe ntacyo wakora paka we turakujyana ko batangira kwirukanga kimutambika akabati ntahujya roho yawe niyo dukeneye ipusi watambye cyangwa na yangurube watambye ntacyo ntabwo byari ibitambo byari bikwiye nta muntu utamba agapusi gafite amaraso make aruka kagapusi tayarekera akagarura mana we John Sandena mucyacu niwe mupfumu bemera gerageza basirukana umuzimu nta kintu twakora cyataka umukobwa mudamu aragihagarika mucyacu atangira kuvuga amagambo sinzi ni ibiki ndavuga ikilatini tayare ngo ni ukwirukana umuzimu yewe gisohoka muri kananga tayare bagas Milos mugenzi wabo bana nyagasani mwana meze neza ntabwo byumvikana mwana kogwa yishimamo urabikoze umuzimu urawirukanye I tried. nagerageje Are you okay? meze neza mucyacuru Oh my god. mana nyagasani mucyacuru ajya hasi sasa wibuke hareba ngamo mucyacuru abwiye umukobwa ati iyo uhamagaye umuzimu ugomba kugira roho ujyana niyo mpamvu bashaka umuzimu ujya mu ihene ukajyana roho y'ihene sasa kuba batawutambiye nicyo kibazo wamagana ambulance ugira vuba Is she breathing? arimo arahumeka oya ntabwo ari guhumeka nta muzimu bahamagara ngo ugende udafite roho ujyanye yindi niyo mpamvu abantu bose b'abapfumu b'abarozi usanga yatambye ihene inkoko intama mukecuru tayari niwe wawushitse niwe uhamagaye niwe ubaye igitambo ntabwo wari bugenda amara amasa ntabwo ibintu biba byoroshye bwatinze ubundi baza birangiye akenshi So sad. mbega ibintu bibabaje cyane Strange how things work out. ati rwose biratangaje ibintu ukuntu bikorwa gakobwa kari kakananga k'Imana ni kazi ibintu by'abapfumu kakoraga muri banke nuko bakaroze She waited 40 years for another chance to overcome ati umukecuru yategereje imyaka 40 kugira ngo atsinde uriya muzimu wa Lamia and finally on the none nyuma na nyuma umutwaye ubuzima she did. ariko arabikoze I'm afraid you misunderstand. wa mukobwa wamabarire ushaka kuba wibeshye The Lamia cannot be banished by a medium. aturiya muzimu ntabwo wawirukana igice. This is our lesson tonight. ahubwo iri ni isomo iri joro. I'm sorry. mbabarire. I saw her get rid of the thing. nabonye wirukana wibeshye. You saw her drive it from a seance. yawirukanye ibyo twabonaga ariko ntabwo umuzimu wagiye bya nyabyo. kuko kuwirukana iriya hene the goat was never slaughtered nagene twayibaze bivuze ngo mu gihe utamenya ndi maraso ukicuriya mugore ntabwo umuzimu wagiye bwari ngurakari bwawe. ahubwo iri joro nijya gucya ahubwo uriya muzimu uraza kugaruka uje gushaka uwavumwe kandi uwavumwe nta wundi ni wowe wavumwe mu gipesu. Unless of course you were no longer the owner. ati icyo kugira ngo umuzimu utagukurikirana ushaka undi muntu uha igipesu. Do you have the button? igipesu aracyagifite cyane. wibuka warazi uyu mukobwa yamwambuye igipesu ajya kukivugaho amagambo mabi amagambo akurikirana uyu mukobwa bya bindi ngo sasa ngo umuntu waraje ngo atwara akenda kanjye k'imbere usogasanga wirirwa ubunga nka rombi nukugira ngo afata akenda k'imbere sintazabunga nka rombi Kigali yose umuntu akirirwa abungetwa. umukobwa bamwambuye igipesu bamuroga kutaryama kugeza na n'uyu munsi ntajya asinzira. Because the Lamia will
the soul out of whoever you give that to. Ati cyo mukobwa muto usabwa fata icyo gipesu ushaka umuntu ugiye mu gihe utaragitanga Ramya iragukurikirana muri make urikuraho umuvumo uha undi muntu. The burn in hell for eternity. Niko ibintu by'uburozi bigenda wikuraho umuvumo nawe ushaka undi usigira none za kuzamaranga ntazigira zo kuba narongo undi muntu. Your accomplice. Wihangane nyine ubwo ucishene. Whatever you decide, you have to warn him. Kandi aya mahita murayakora dore ni saa 4 za nijoro butaraca ushaka umuntu uba wahaye umuvumo. Ibintu birani byoroshye. Umukobwa ashaka undi muntu afata igipesu akimwe nk'impano. C'est tout. Dore we nashiriwe sasa ko bagatashye. Umusore ntazi umukobwa ari muri diru dore aracyareba kakabasha bakizemo igipesu. Sheri byarangiye. It's over. Byarangiye sheri nta kibazo bebe. Imana himbazwe. Yewe bakigenda. Sasa bari bagonze umusaza. You will burn in hell. Webwe muzahira mu kuzimu hari abantu batura amagambo mabi. Ugasaba jya niga tumwe bamugutumyeho. You will burn in hell. You will burn in hell muzahira mu kuzimu. You will burn. Agenda bisubiramo. You bitch. At you bitch avuga ikigambo kibi. Burn in hell. You bitch. Wagikobwa uzahira mu kuzimu. Uzahira mu kuzimu. Your time is coming ati ni wowe ugezweho. Agenda komeza subiramo yamagambo uzahira mu kuzimu. Oh shit. Mwanda yasinze use. Mukobwa ariko se n'ubwiriwemo. Kwadatutse uyu musore wari utwaye. Akaba arigeze yatura amagambo uzahira mu kuzimu. Sheri nacho da twitahire. Okay, you sure you're still okay about the Santa Barbara trip? Yeah. Sheri witegwa ko tuzajya gutembera muri Santa Barbara? Fine. Cyane Sheri nacho tuzatembera. It's better if I meet you at the station. Rwose tuzahora kuri station ya gari ya moshi. Gotta do on the way. Kandi nzabice muri Let me bi. do it on my way to... Oya nzaza kugutora hoya Sheri hoya. Ibintu byose biri under control. Meet at like 7:30. Wait, where's... Samara mumuretse. What am Envelope yanjye basha. I just had it. Yabasha ari igipesu. No, it's gotta be here. Muretse igomba kuba ni basha yanjye. Arayibona we. Mana we. Narinzwe basha nayitaye. Sheri faturu bizu. Don't be late. Samara 30 nucererwe. Sawa. Mukobwa ambwiye ati ujye guki igipesu cyo wabonye ugiho. Utaragiha umuntu, muvumo uracyari wowe. Afata ibahasha aza mu rugo. Sangahe banza guca kwa mwenzangu mu restaurant. Sekari yakana gutamba kana kabanda banza kunyuza mu maso. Ababibereye mu rukundo nta muntu wahibasha. Ngujya kumwe. Arakora umuntu yitarara kabase basha ndayandi. Bano bibereye mu rukundo sanangiye gusenya couple y'abandi pe. No. Oh yeah. You guys sit here drinking coffee all night long. Hase mukoko cyane ukaburi mu ka ijoro ryose. Maybe to you. Honey, save money on tips. Hano mvanye nkora amafaranga ku matipu nyene mabwa. Don't tip. Abantu banywa ikawa nta tipu mutanga tipu tuyabwa n'abasinzi. Honey, just keep the coffee coming or I'll give you a tip you won't forget. Umva ndagwa tipu utazigera wibagirwa. Cyangwa wiki gipesu. Abona yaraka yarahunga. Kobwa ari marareba ahantu yaje kunywa ikawa. Abona hano hari umusaza urimo ahumekera muri bomboni. Si umusaza. Nabone kari mu marembera. Wamuru rupesu akajya gukasirwa akagenda gahangana nabyo kobwa arahaguruka. Muri aho mbwira kuri muri iyi sankara ikintu namaze kubona. Umuntu utarahemuka muri iyi si nimba ari ikintu kigora nuguhemuka ari ibintu utamenyereye ugiye kuroga umuntu utabizi nibibaho. Utarici nkoko ngo wisha umuntu gutese. Mukobwa disi yarebye umusaza. Ubuse koko n'umundi kagiye kwipfira hasana igipesu. Buriya mugenzi nta ubura babo. Umusaza akora mugenzi yifitiye umukecuru we. Barasazanye ariko bahararanye nk'abagikundana. Urukundo ziracyahari. Find what it's about, Stu. Just get here in 10 minutes or I'm going to tell Mr. Jack something you don't want me to tell. Ngirira vuba rwose nkure hano unjane ahantu hafi. Like what? Well, for starters, that you stole the McPherson loan file off my... Sasa yaje guhamagara cya gisore bakoranaga bose barwanira kuba bank manager na kuba bank assistant manager. Kimwe bahoraga bahangariye umwanya kuba basimbura assistant manager.
ahamagara Rwakananga azana rya ice cream afata ibindi. Seriously? Mere zindi ice cream cyane seriously. Ndo mukozi dandeke gushanuka. Ahamagara rugenzi rwe bahora bapfa umwanya wo kuba bose assistant manager. Kanze no gurugo ry'unapfi. Utambwira. I mean, my dad never finds out. Just tell me what you want. I need to give something to you. A little gift. Ni impano ntoya. Dabi n'umuntu ngo ni rusitanga kwa impano mujya mwitonda. Impano. I don't understand. I thought you called me down here because usisize mama impano ni mama ngare akaruka ka envelope. I gave that loan to First National. Ntonde shaka natangijo inguzanyo. Buriya mbere kutanga inguzanyo urarabiga ku muntu ese sinta ko ngiye kumuha inguzanyo afite iki afite inzu y'imodoka. You don't need to understand. Ntago ngomba kunyumva fongo munwa. Gift that I'm giving you, it'll become your property. You'll ndimo ndagwa rwose impano nkunza kujya kubera umutungo. Ube nyirayo sibyo? Ishimire ko ngwaye impano. Kandi uvuga ko impano yakiriye. Sawa? Kananga mugezi rero umutitsa urayiririra. Buriya nakubwiye umuntu tarahemuka niyabonye umuntu uriya nawe yumvaga yenda kamufashe. Mukobwa arebye Rwakananga rurira areba ku ruhande byibagirwe. wanted to give it to me because sinashaka kumya mano wayimpaye igende nabyo nta kibazo. Thank you so much, Christine. Urakoze cyane Christine. Mugenzi Rwakananga ruzi no gushima ko bwarebye urugo ryibakorana rw'Imana nk'urukuruhe mukira koko. Go! Mva genda vibrese kandi bunyasama urugo ry'urano runanga kuruhe mukira ni nko kwica uruhinja. Areba igipesu cyabaye umuvumo. Semana nindukwiye ko kugwabwa iyi Mana. Nindukwiye kwakira uyu muvumo. Hagarura kenge agize gutya hari ukuntu ibinyamakuru bigenda bikandika abantu bapfuye bakabarura abona mu cyagikecuru cyamuroze ganush Silvia. Agarura kenge umukecuru ariko nawe ku rupapuro arangiza kwa wa mfumu wa mbere. Well, is it possible? Naze birashoboka. There are gypsy blessings bestowed upon the dead. Ati gose ari n'imigenzo ikorwa ku bantu bapfuye kugira ngo impano zabo zisigaranwe n'abari cyangwa zazigere zabwe roho zabo kubera ko mu bintu byo kuroga n'ibintu by'Imana twizera ko roho itagipfa kuko hari gihe hagati wakoze neza roho yawe ijya mu ijuru ariko iyo wakoze nabi roho yawe ijya ikuzimu bivuze ngo wapfa umubiri twambaye roho n'igipfa. Yes, I do believe you can give the curse to someone who has passed on. Ati birashoboka rwose kwa uwo muvumo umuntu wapfuye kobwa afata imodoka. Oh, I'll do better than that. I'll shove it down her goddamn throat. Sha uyu muvumo nawe shira mu ogo umu muzimu tangira kumutera ari maragenda cya gitambaro cyawo mukecuru yakundaga guhorana. Sasa bamubwiye ko kuba waha uwapfuye umuvumo nabyo birashoboka yerekeza irimbi. Amenya ko urukecuru rwapfuye abonye mu kinyamakuru kumbe igitambaro cya mukecuru cyamuzironda ari maragenda kimufata mu maso. Ndakubwiye abarozi barabarozi bataferi igitambaro kibaye igitambaro kiranga ntaho jyana imodoka cyanga kuva mu maso acikuraho kirasi kijya mu karu aragifata arakurura amarozi araho. Ndakubwiye kirakugenda garuka aragica kirasi nimba ari n'umuzungu kumbe yaparitse neza kwirimbi Oakwood Cemetery. Aha mukobwa ni bwatinze ajya kugituraho bashyingwe rwa rukecuru rwamuroze. Filime itangira kanze nkusubiza ibyawe rw'iby'abapfu biribwa n'abaki kanze nkwe boro zawe n'ubundi nawe wabinterereje kobwa aracukura koko acukura na kabaraga bya bindi yareregize umusireye kwene ngo ntiyafata ku giti yo ngo ni umutesi kere kudafite ikigo cy'utumukora kira ku biti kw'isanduku rangije akabina ukajya umuramo nuranabora yewe cyacagwe dore mama diroza namenyo mama diroza naraza gakobwa arangije I'm giving it back to you. Ndaje musubiza umwana wawe wagikecuru we. You're going to take this thing. Akiri byawe agereza kibasha. Are you going to take this thing? Ibi bintu bisubirane. Umurambo wanga kumurekura. Sasa umurambo wanga kumurekura. Umurambo aramufata urazamuka. Urebe filime.
umurambo ufata imisatsi uramwiya ku murambo ujyana n'umusatsi we urebe filime hari akantu k'umusatsi mukibuke jyana n'uwo musatsi aracyasamura njyewe Christine Brown ugiye gutanga impano y'igipesu cyanjye nyihaye Sylvia Ganush atamira yitware wese rama bitch mana yishyira mu kanwa raka yecyecu amazi atangira kuba menshi goodbye urabeho goodbye arangije agiye kumanuka ku irimbi mu gituro nawe aracecuru dakabinaho kajya nabikubwiye umurambo arareremba uzawegera umukobwa erega turacari bamwe naho ujya umurambo hera umukobwa ekura wagicecuru we umusaraba tayari bombi barahwera bombi zirahwera hey tayari filimira kobwa izo gucekaruka ejuru fako batanze impano ayisubije nyura umuvumo yitonze avayo mana we yari intambara itoroshye kobwa nibwatinze arataha aritunganya Hi, it's Christine. Leave a message and I'll call you back. Mva Christine, nisiga ubutumwa bugufi nabwamagara mu nyuma. Jax. Manager aramwamagara Jim Jax. Sorry I'm calling so early, but last night mbabare kwa mwamagaye mu gitondo cya kare. I found some troubling information about our friend. Ijoro ryashize twakiriye amakuru yaturutse kuri mugenzi wawe mwakoranaga Stu Rubin. Apparently he stole your file. Mu minsi yashize yibye file yawe. McPherson loan and then ku bintu bya Madam McPherson kuri nguzanyo yasabaga. Yashatse kuba yakora akazi kawe kugira ngo asindire umwanya wo kuba assistant bank manager. Came by my house and tried to pin the whole thing on you. Ariko rwose yabikoze amakosa agerageza kuyagushyiraho. About a few inconsistencies in his story, he broke down crying. Bwatinze mugenzi umukobwa arubundi rafite gahunda kuba yasohokana shiriwe saa moya za mu gitondo. Umukobwa ku kazi bamugize assistant bank manager. Ni ugiye kuba yongereje nde manager. Waiting for you. Ati rwose turagutegereje nka assistant manager wa bank. Umukobwa ni bwatinze aje kumondagana ya motion na shiriwe bagiye gukora iki gufata turipu. Baje mu butembere. Inawara hategereje shiri. Murakaza neza kuri Union Station. Kobwa agenda. Abona no rya kote rye. Bya bibye igipesu irindi bisa. Namakota bahenze y'abasirimu. Good morning. Baramutse. Hangana bose nawe umva arashaka ikote. Ntago twakingura. Really a special trip this morning. Ati rwose mfite special trip urugendo rwihutirwa muri iki gitondo. Uyu nawe rwose ateguye impano haraje na monotropoza. Clay. Kobwo yakaje tata we sheri. Yazanye n'imeta agiye kumupropoza. Something I want to say. Well, I have it straight in my head. Okay. Hari nshaka kubwira rwose uvuye mu mutwe wanje. Stopped believing in me. Nari nzi ko ari kunyizera. Thank you for that. Warakoze. Sasa umusore bukwe ibintu by'abapfumu ntabwo yajyaga byizera ariko nawe wishyuriye umukobwa w'abapfumu amafaranga kugira bamufashe kumuvura. Something that I couldn't admit to before. Hari ibintu ntajyaga nizera kuva na mbere. Given Mrs. Ganesh another extension on her loan. Ntabwo nari nzikira mukecuru Ganesh nari bubashe kuba namuha indi extension cyangwa se kumwongera iminsi yo kwishyura inguzanyo yo. But I didn't. Gusa ntabwo nabikoze. It was my decision. Wari umwanzuro wanjye. It was wrong with me. Kandi nakoze amakosa.
sheri tugende urumva kuri turipu nutavana impanga ebyiri mano ufite ngo sheri do eshatu. So beautiful. Mano mwiza urasa neza ntagumbeshe nasa neza nabizi. Having the old one now. I threw it out. Iko tari ya judges nararitaye. No. That's too bad because look what I found. Ntabwo reba ikintu nabonye mu modoka. Car. Iyo ugipesu nagisanze mu modoka. Do. You could Sasa umukobwa yajya atwara nuza. Niba hashirimo itarimo igipesu, asigere igipesu. Bivuza ngo umuzimu nta urajya. Dore icyo bita inyatsi. Ati igipesu. Sinzi impamvu. Umukobwa mara yagasane. Ndacyari mu ntambara. Umukobwa asubira inyuma. Ugasubira inyuma. Umuhanda gari ya moshi. Sheri. Yewe Sheri. Sheri haguruka. Gari ya moshi turuka igeze mu zumuriro. Gari ya moshi afatiyeho. Sheri, gari ya moshi. Dore kuzimu ngo kurakinguka. Filime yitwa Drag Me To Hell. Jugunya mu kuzimu. Dore amarembo yo kuzima arakinguka. Diamond zose. Nago Samuel azageza mu gitondo. Tayari umukobwa. Yakoze amakosa yibeshye. Yajyanye envelope itarimo igipesu. Asubirana nkaho nta cyabaye. Igipesu gisigaranye ninde? Shari umukobwa. Ni usigaranye umuvumo. Drag Me To Hell niko yitwaga. Yari Sankara da primea mwumvaga. Ndabibye ariko to. Ndabakunda cyane ariko.